abayeke ukungena estage bengaphethe mic. Ilihlazo leyo nto leyo. Ngikhuluma manje ngiyazi izofika kubona. Ofuna ukungithuka ngithuke. Kodwa lento yokungena estage imic bengayiphethe ilihlazo elikhulu ngoba kwaleso siginqa bavika ngaso ukuthi inkinga isiginqa suke singaconnectiwe kwasona. Ngapha thina sibahlonipha ngephimbo, sibahlonipha ngokucula kamnandi, kodwa umuntu ungena estage akaphethe mic. Ilihlazo ke bafowethu leyo nto. Mina insizwa lezi zomaskandi engiphila nazo hlezi ngitshela ukuthi Sminoff ngalinga ungena estage ungayiphethe imic. Bamba imic ubeke isiginqa ngoba kwaleso siginqa sixhunyiwe. Suke nisiphethe so act-wa lapha kuya perform. The reason why to performance suke ngayo ngiyo act-wa kusuke ku perform. So umlayezo wa perform suke ngayo ngiyo act-wa kusuke ku perform. So umlayezo ngundlulisa nje kuba bafowethu, hayi ngoba ngisonda. Hayi ngoba ngisonda hayi ngoba ngisonda ngisonda umaskandi ngikhule ngawo la ngikhona ngenxa yawo. Abayeke ungena estage bengaphethe ama-mic. Ofuna ukungithuka ngithuke, kodwa azi ukuthi maye ngithuka nanoma ehlangana nami futhi aboza